be Sabbath. God is good all the time. Walk the way. Yang at the banal smai. Nakoy mi kami. Aki kamaben no ko. Ndoy na the meron de tapasayo. Kamben no smai. Kami yere kamasan din ya korobu ba mi tapon der meuri. Ay nanon de tapas na bay. Kamben na ben smai. Yun di tabi sa'yo. Yabos mo ako na piyang kwe. Ari, koy dira. Yon dirain, gen de live de yo, de YouTube, gen de Facebook. Yabos mo ako, dita po de koroni ra mayay. Hindi po Joshua. Dita po de kumena yay. Yabos mo ako na piyang kwe, de kongoran de yo. Koroni ra, ay, reginam de yo, tayo. Hindi po na piyang Joshua, dita po de kumena yay. Ibu semua ko na pa nakon tameron tiawa asinang din na ko non tayo. Ya bul semua kami ni kapene. Emo may iroun na remena iroun birton sinana ni karakoa ay rangi ni kawai. Kampere ibu semua yak. Nakon na Taromauri tayo. Ya bu semua na pa rapasta karinya kade enangan ni sepangaran tayo. Pastor Bakarereua. Ya bu semua ko nakon di tiawa yo tira di sepang ako sen kata Roy bukira. Enarigi pa kakora-kora kira, akani akira digi measuar. Ay main na sina, din na ko nung buwan na suara. Akora yun nung di tiawan tabasay. Sina tataro. Titabo na kami na yay. Titabo na kami ora may yay. O ni mimento ko may yay. Sina katabo tiawa waririk. Sina buperaki. Ang tataro. Tamera kumaga. Yo atau pota, sini boy go, sekarang roidoi na tameron jawan tabasay. Sikai tahu tamera ibukin nam tangira, kor roi na koira. Sikai tahu ibukin the week apanin, ada kosan roni la ye Joshua. May mo na ni karugwa sa rogon to kinatitayo. Joshua sikai tahu ibukin the tabasayo. Ayo pun narakapen ng tabas sinon diririkay. Sa abusi ko tamera, kona roni la nun titayay. Sasan ni kaidwa metam. Sasan si pena ko Joshua naramo gurin narayang aratara. Aratete ni kawai. Awapay ka rin ki Joshua kisi koroi. Sasan niya kana ko nang kamtani. Sa busi ko tamera. Wai non jawan tapos ay busi ko po ko na busi mai na palasim may kaspo ngay metam detayay. Kakapayay ran namtaya kasi nangorayakin na mayroon namtur. Kakapayaan na pamtur rin na tiyakin namtaya ka na ko rin tayo. Usumay na ni kapene, inon jawayo basta na ko'y mananurangkay. Inon Kristo Yesu, ade po nga yarawi or sa kamay. Amen. Ay, bukin mo ni kunara. Sa busi sa benete yon wera. Sinali niya kunara di. Tekuan tebukin ni ada, aida meror ada tebubuotak. Sabusi sabi ni yon wera kamerulung, pasina kamu muat Joshua, inun jawan Taromauri ay.
Sabsiya ikan pa kira kinakumoy kay. Sinada taroy bikin arakabu mera kariya. Sina paperaki hunter. Sinipoy ko sikaitaw ko tamera Joshua. Ikakapayaki na Joshua ko timetuan nanganganiran tabong kuraki. Ino tayo tamera. Sinangkoki na ko Joshua ke bunambay. Kaya kabuyan na rakalira kita Joshua ko saan nanganira may bukon ikakapayakir. Ndo na kita Joshua may arakaya. Aki ana ko may naro Joshua ni kandangan tayo. Sa busi ko tamera. Kung nakakapayay kay Joshua para namin nalubungan na ibugin wakinan na may wangkiryo. Kapayay na bebe menaro kaya ngay kay tamera pa sa busi ko. Pasat taron ako yung saging kisuguroroy. Mani ko roy na sim ay Yesu Kristo ang ayaraw sa kami. Amen. Kapen sa mga penen na pendoko yan narumanta po yaman tamerwa ayo ngai ragi sa san dinaya pa sina Taromauri yukurubu tamerwa tapos sa iyo sina Kamaurira tetap menira nako
Antay yan itatakay dari kim. Dari kiri na koy na. Tan na koy na kay tara. O winga rin na koy na. O kameurian tameruan tabas sa iyo. Ano yung na yakum? Kameuria. Meurin tameruan tabas sa iyo. On tameron tapos sa iyo sirangin kakatunga. Pas kakuha pa yay. At yatay na initimen na. Ari henatauroy. Ni mga kakabayaki meuna. Inanun tameron ratabas ayo. O sinabi siya. Niyari sinan yatay ayo. Yang sinan niyana. Punya. Pa inakira kina kumuha. Hoy na kain takatuwan hoy na mga karawan takataka. Pas kakuha pa. Irang hindi yon tiraho ta natay na inayo. Ngayon na takataka may mo may kay tani nga na pats aris na tataroyay bugina on mga kakapaya meuna inanun ta meron tatabas sa iyo. Ngayon sa busiya na ibu niya masinana. Pana kira kin na kumuha kay. On kamu yung roya inanun Taromauri wariraki ibugin tiyatay na iyo ibugin kakapayaan meaw na meron tabas sa iyo. Kurapa? Sa kakapayaan na tabas sa iyo sina bridge kaya sina kaparapara wawa ara kaparapara hindi nga po ngayon pa sina kaparapara yon kakapayaki yate taon akong tuwa na tiyaw tinubuy minis o takawawa sina mga sipa tirong-rongo ibugin kanuan ara topic ibugin kanuan tuwi kayo kasi kakuha pa tuwi kayo takapanian wiki ibugin tiririki wawa tanga wabi may rawa wabi man mewa takatuwi matenuan tabas os kakuha pa ayo ara kapanian tabas o tuwi kaya na roko sinang mga rinanon tabas epo ibugin kanuan wawa tanga wabi may onowa 2025 tabas sa iyo aray benar kapen anak. Me ay kay kibu dape wa kasi nanuri nanon tameruan tinga po ngayo ibugin kakapayaki atay o sinangin kakatunga pa nanon tapay para o maisi kibu agi sinako nanuri ibugin kakapayaki aratay ay kawarirek. Me tabas sa iyo sinasiyanay irawa kibu agi kana sinuri nag on the screen tuwana wawa tenua awa ni mewa onowa isuwa. Eta kun terongrongo nanapoki Yeremia tumakoro tuwa na kibunan mewa imanya aswaraka terongrongo te ngapo ngayo ibugin te kakabayakin naratay na ini anay ana punya asna tataro nubusia tamni na roiri panakaniran tiya wayo sa tataro teswa kumaka sinupoy ko as kastoray kun tameruan arata ska ko pa ayo tungo na tatabas sa amon takakawaki ibukira ngaira kirisan ori ki bukira ngaira amamata agesti meto ane punapoy ko inanon tepeng tuwan meto wana tapi sa iyo as kakatongan na papayay nasim amatay are sina mga tauroy mga kakapaya meaw na tiaswa sa girimo nuwara kam teka tiaswa mesirimo nubusi ko am kakapaya nakon nam teka pa sina wariki am teka on ko sina ko irong ay katamero ibukin meawya o kakawakin meawya atay kawarereke akipuningaya ampay tiaswa. Sinawari kiyam rong ay kay on man kakurakuraya tiatay na inayo me anakaro akena timatuan kay kaway rakia tiaswa inanon atakim inanon meaun tiatay na inayo. Subusi ko ayo iron na si Mariesu amen. Eta ko Yeremia tumakortuwan akipunan meawa. Nge isway ni kariki ko inanon tepirato iya taiko. Angke kusway no sinako may inanon tepirato itabuy ko. Hayak yakora ananonori tiaswa na kontemane ay Yeremia. Imain karikan tuwa Yeremia imain dikina inanon tipiroto ngaya tiaswa iya kamen nataya. Nkia mga na tuwa Yeremia inanon tipiroto ngaya tiaswa iya kamen tabuya iya kamen kapiria may inanon tipiroto. Hayo tuwa nakakawakin meura ngaira na putan namin tiaswa. Sakakawaki iron tiaswa. Ay mga takutaya neriru tamako tebubuwa tenebuy merwaiwa kibuna tebuy mewa.
Tayan nari ru tamakoro tebuat ini pui me ruai wa kipuna tepui mewa. Nakastorai ko pa ekakameaku karawau iroun ekamimi napa. Nakastorai ko pa ekamimi karawau iroun ekamimi napa. Ayakia kora arun karawakira iroun tiaswa. Ngaira anapotan namata ayo tepai aman teta merwa iroura pa ekakameaku karawara iroun tiaswa. Hari nano sinakonan kangai bukin tera kaya ekakameaku. Yei cuamata aku nan karika cuamata. Kita ko babon nakia. Ingin kita yon kato ti tokoro kita me agi ko nan karawa cuamata. Pun cuamata roi no ko 100%. Ngayari ayo kakawakin cuamata irong tiaswa. Awayo na pa kakawakin ni meura pa sika kamek ke haki ay ko nan ni mga arun temen na. Ngaya mo ta kami na pa arura irong tiaswa. Tayan nariru tamakoro tabuwa wabi may suwa akipuna tenua. Noria punpai nakoy mayroon ye oa nasi. Pon tiroiray wan tipiroto. Skona noria kay pa ngaya nasi ate kawareke pon mon pen tira takakawaki iron tiaswa. Pain nakoy mayroon nantay mayroon tiaswa. Ate kawareke pain soroy mayroon tiaswa. Ari nanon ay kay pa sinaria indrang ini kawak ini roy nasira ke amatay sibum mon takakawak ekakawak diki imatan tiaswa ya mga takot te akan dapakaw wabu mewo kibuna onowa dei tetei aro na area ang kana yaunu mane ari nanona ni yana ang kana yauna ini ngi ya ikawai epunna kikitan na. Ayo tuwana tispang amon takakawak ngairang kan ni roura. Akitan tapi akini ate tani kay kawaira kay ate. Pamon takakawak pa sinariri niya ate aro-aroya area. Ito ko pasmen na tayo patira ti aro area. Ari sinakona ni kay kawaira kay yay ara ate. Ayo tuwana tispang amon takakawak iroura ngaira nas tispang amon takakawak iroura ngaira sibu na koya aratei. Patira sinariin koraya, sinarireya tetei aro na area. Tiaka kira ti aro area. Ayo to wana takatuto. Kana ko kandireya na sim kia matei awarirege ti aro area eroirei. Me wakin na mo. Kunariya mo ni me wakina ti meu eroirei. Ako spokona. Ndireya na sim ti meu eroirei. Ya kikona ndoiri meun tiatei ngana ko iri ya tiatei pa tabuaki tinang kona ngayang ko ko punana konda kona tira aro randi iri ya tiatei aruna area meu wakina mo ti meu area ko spokona nanga tiriri te mero na kon tiatei.
o kairia te ai ka warere ke na koina pa ena dingia o nerei apuahia aki kairia o Yesu ke no ria o yo o eta kuna koia kana kumeia te kana warere ke na ko o te sukia pa pone ya pai wen te aso ya kwa wa Yesu kami pa ne ya kitawa bukin wen te aso na yaron te ya warere ke ai na ponna kidin iai ay papakoya ay katokai pena yo yan te kapaya Sina pusia sinan neyana pa na tira ke mena te nei neyo sina tataro kun teso pa na kakapaya te nei neyo sina tataro na kapaya meon te nai neyo kamena yo sa pu peragi na pentataro te aswa tamera sina poiko aska storoi ko bikin tameruan tapa sayo gesona ni mga nora yai merurungin te nai ne ayo ari mga kukurei paina katabua ki meuna ni kakapaya ki meuna te aswa paina kunan dikiraki pa te nai ne ayana taiko on dikiraki baina kora oni makinam irouna o iroia anausu te aswa anakaro sinana tamana o anausu te aswa ke tima toa an poka arun kai kawaira kiana kona karikiraki apa te tei naine ana tima toa takakapayaki nanun meuna inanun mewi anakaro te aswa ke tima toa an rona on puto kaian inanun dikiraki na te aswa subusiku pakona rorona nangan na te tikiroi te aswa inanun meuna ai kai rakani ko subusi ko iroun na se Mari Yesu Kristo. Amen. Rapa aska ko apa tapos ayo sasa an kakapaya meon te tainay na iyo mga tririyarang kakawaki ari sinako na nori ay bugin kakapayaki ate ngaira karo pa sinaki taku pa emete buaka kakapayaki arate monta kakawaki ngana yei kakapaya anate o ayo skosa yei ngaira ki karo pa yei temeu arisina karikira ke arate inanon tangiran aswana sinapusi nakon tamarari karawa pa nakatima to inanoya karo ikay nakakurakura inanoya nakontangiran tiaswa ari ki kairakia kairakin na yatay na inayo inanon mewakinan tangiran tiaswa inanon ti taituan na tuwan ito ko pa hiyo tabayan ang kakawag yapen ni ramuan kaparapar sina mga nakon kan na rimina sina ka meudi dan tameron dikit tapos sa iyo kam tapenin meudi happy Sabbath. God is good tapos sa iyo yay tispanga
are sina mga Noria, pa kailan meura, hinanon, tatay tuwan na kais ka kowa pa, inang ipene, tiririkyayo, o sinang mga waki, inanon tiririki, po, buwatanga, wapi meonowa. Te topic ka rin na, hinanon na, inanon, te nga pong tabi sa iyo, po to yon tupoki, ay Yosua, temokoro, wapi mewa, takaraki, ay wapi mewa, o irekireke, may kanuan, arariring tabasi, inanon, tekwata ayo. Terong-terong na supaya tabas ayo, na irekireke na pa may kanuan, tetohabi bugin, arariring tabasi, bugin kanuan, tewiki ayo. Ay ito ko parang nakakawaki, terong-terong ayo, ibukira, guys kakuha pa, yan ang ipanatirigyay, mga tirang kanne, meura, alis na mga mewakin, inanon, tiririki, epo. Ikaw pa nang pun kakira na pa, ayo, ay pun titira na pa ayo. Okay? Wawata nga wabi man mewa. Yar ko wawata nga wabi mewa pun narura na pa rin wawata nga wabi man mewa. Tira siriyain karoya inanon mewa rantay ayo. Ayo, tungan na tabas sa amon takakawaki. Irora. Pasin na mo ah. On, tarayra, detay ayo. Sila mga tandikaki. On, taraya. Patira. Pegi sa nori nanon kanuan wawata nga wabi man mewa. Kaya nang iro ko wabi mewa. Tirara kairwa, inanon wabi man mewa. Tira pei ka tautawira, inanon kanuan wabi man mewa. Pei ka pei sa sanipaka, iyay, inanon wabi man mewa. Oh, wabi mewa. Ayo, arataba sa munta kakawaki. Pa, sinakarawan niyang oya. Patirang kanne, ay silang diyain karoya, inanon, wawata nga wabi mewa. An Yosua wabi mewa, o yay takaraki amon tita mewa, arisina ko na Noria yay, patira, tupangara, amon takakawag, simen, turungorongo, yon tupoki, ane Yosua, wabi mewa. Etaku, sepangara, arisina sepaya, inanon, te wikeyo, inanon te tapas sayo, te memory verse, ke te tekibu, ane, yon the screen, ay taku te akana, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves these days whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Antay yan narungo-rungo, ikay tinurong wayo. Sinanorian, tapos sa iyon. Pa antay anarungo-rungo, tinurong ayo. Inanon to po kaya wabi mewa, Yosua, karawagin pero ngaki, entero pa, sinako na Noria, kanaswari kaya men tikibutawan na, itaku turungorongo, men tikibutawan na nakon tubi mewa, sinakarawan, kinausa tautan na mintawan. Tikibutawan na, ito yung kinakiyay, ko siya na putan na mata, antay, tuwa Yosua, ko siya na putan na mata, ito roy penaira, enaspa turungorongo, na kuya, anarungorongo, tiaswa, na kuya, yay turungorongo ya kanta nga tiaswa, bayarang kan sipaya na kuya na putan na mata, ay ngayari so nga Yosua, bayana penis negosya na putan na mata. Tigi pa rin mina, wawa na kong tupi na wawa, koki ya kanta nga rikaki na kuya, ayay kaway. Ngiyasan kaya negosya, yay bukin na patirahin na negosya yay. Negosya pa, anong panan tiaswa ke, nanarungorongo tiaswa, in peka ikay nanoya tiaswa pa anakoroya. Yay takadwa ya koroya, inanon mewya, anaputan na mata, detayan ni tuware Yosua. O tira koroya, antay yayo, koki, yung mga koki, yakanta nga rikaki na kuya, ayay kaway. Antay yay kaway. O tira, peki, koki, yakanta nga, yay, anaputan na mata Yosua, antay yayo. Kana semua may mwana asukuna nakakuha menda na tayo tuware tira. Gie kariki nora me tuware Abraham. Ito yakin lagi pa anak kariki ari nora tira iriki nta kariki ayo. Atanda ko mayroon tiyaswa awakaroy oy naswaya ipuniroya. Abraham ito yakin lagi pa temane kakoni maki. Kana sa mga duwar kagiriki. Itakang, kaya mga riki tuwari itaka. Okay? Itaw, sa mga nora tuwa, itaw, Yakopa, nakakais, kakukuhan ko na pa, anapupuy, antay, tuwari itaka. Tira, mewya, itaka, menasinaki, itaw, Yakopa.
ndori ka kiriki inanon tirong towana me towana o sa mga roko iroun yota pa nke ya usia na usuni kapena na konte tapore iya are kupita mote o Yosua kana standi ka kin taraya tepoton no mata ai kai kitan kai diri ai kai o yo ta kantani nga are ko ki ye kantani nga Joshua na koya ai kawai patia ka kira meuya menana tai tera nora me Abraham itaka me etawa Yakoba yotepa o mote ito ko inanon meuya to kora kai kai o monte mais te pai e koroya Joshua e te mero o iangania ta mewaki men pai aki akai nanoi pai aki atakayai hapeki iangania kanai ke aki ayata puni meka ya kariki ayata puni meka ayana mu ngoroyai tetapore na siringa kiai ya kameuria o ya kamenoia na kon tetapo ayana rauyai awan te pai asinoria iroia ayai kawai aki ya koki ya kantene nga Joshua pana taran dikagmonan taraya monte mais si pai ka karoi Joshua ai karoi na koia sebuni tirera metra iri roia sebuni tirera ati me to ayeng ki yei pega anori apun ori mata ia pa karoi Joshua ka ta mero me to puta no mata ayu apun ti me to na pendra apun ti me to na pentan dikaki wana ta kantani nga inanon to koroboki ane wapi mewa ya koki ya kantani nga pana tara ya mo pa peikara ai aka kwa pa yasan karoi Joshua ai roi na koia ya kauringi ya tepain kapene aki yasan koroya Joshua ibukia ke eswangi ya pain kapene ai ekai nano ya Joshua meiroya pa anaria in koroya imuina yo o Joshua ya swangi yang kan pa tira ai nang ida ni mewakinna ai kanta ni ya Joshua pa anaria ni mewakinna men tikibu tepi men mewa oyei yei tepai yariki kana kam marka ami pai para teki putu men mewa ayai tepai yariki torong an o tira te akinna ikai tira te akinna ikai awan tai ana rong torong ayo eta teki putu tepi men mewa on kana to saki tepai eriai imetami tetoro iroun Yehoa on tepong ngai kam narineya kam natoro irona pato ansia kia toro ami pakasibu iroia imainukun takaranga ari ke ansia amoraite ai kakameka ia peia ongai mekai ni petau sinatoro ironi Yehoa oyo turongorong ar sinataraya inanun tameron tahapa sayu ana rongorong to wayo pangkesa ni penen kauringi pain kapene na koya sibuni tirera ge kairian kapene yakata kaya o iswangia turongorong kapene pana tandika mo antarai peika asan dikina koya peika yasan karoi Joshua na koya ante tayayo yang ania takapene tete o ito ko pa tete ayo man takakawaki ibukia sibuni tirera tetayari o ibukira na pan tetayayo turongorong ayo ito ko pa yang iyai temaka ndine antai tuwa Yosua na koya sibuni tirera ngana sinora makoron tiki puayo o yei turongorong aman tetamero ke yanga temanga ndine na koya sibuni tirera bukin tiraka yanga tin ana rongorong ayo ngi yanga temaka ndine na koya payo bukina ong kana to sakit te iriai metami tetoro iroun Yehoa yaswangi na kai pangkanaro na pakamapun na kantoro iroun Yehoa on topong ngai kam na rinea aya kam na toro irona kam nang idiniyan tetayayo pa antay aya kam na toro irona iron Joshua ke iroya hansi akia toro ami pakasibu iroya imainukun takarang ari ke ansia hamoraite ay kakameka iya paya ay muina ya swangia ya kapenentek o ngai ke tuwa Yosua o ngai makai ni petau sinatoro iron Joshua tera tepai ya senori kai yang atemakan dini Yosua na koya sibuni tirer mangkana sekarang wantara roy ana rongo Yosua ndeta yayo o suna konan kangai pasti tapo tin rongo ayo kanga ipe ni punon nano ge ya mga kariki kai ngaya ipuron nano iya sibuni tirera o ya kariki kai ya sibuni tirera pai buki na pai ataya pai okioki
yasan nangania yatai ke tandika ki mo taraya patira yasan koroya tiaswa tamero ibukimi on kami kampun kina kampun mga corona pe ansimi pakam na Taromauri tian siri kitemenna irarikin nantai irarikin tiaswa ay ngayare ayo na teka ngay makai ni petau sinaira sinatoro iroun Yehowa tuwa Yosua temenna na may bukoya anatoro tiaswa ko koni maki bengen ki koni maki yaki mani nga tiakaya anausu yaki mani nga tiakaya kai ni petana may yuri yan tatay ayo Yesuangia tepotan namata pa ingeng kanatan na ko mayroon tiaswa pa akan na suwana tiaswa temenna ki tians temenna irarikin tiaswa me tuwa Yosua makain anausu kai ni petana anapunti me tuana pe naswana kentoro iroun Yehowa tira aruranti ngapong ayo monta kakawagi pa takaraki ni Yosua temakoro wabi me awa takaraki dimo atau sino ko na nakangay iya pene tayin takaraki ayo iya pene akia sagi kanimya wakina tiaka kinimya wari men teta ayo os ko kyo ka kiturong ayo pa yung ndiki pa kaungan nanora kakura-kurakira pa tira be ka asan ndiki nanatay Yosua tira asina rin niya wakina teta ayo etaku asunde riyara de ngapong tawanan wayo Christ at the center of the home. Christ at the center of the home. Tira. Rairana. Tausin ako na nakangay, Kristo ngaya asun temuyenga. Kaya Kristo ngaya nakairira inanon muyengara. Ngaya. Paska kuwa pa tuwa Yosua. Yang nakapenen tiyaka, nakapenen rungo-rungo. Nakoya sibuni tirera. Pa anang ipuni koroy oy nanoya. Me ngaya me anausu enati me to naswana tiaswa ngairan tinga po ngayo itaku spangara Christ at the center of the home ska ko wa pangaira kay ni kapene epene ni yai muyangara ngaira ke songora yai muyangara ni kapene me tira arun muyangara ay kakokoro yai tiaswa inano muyangam ngui ako takatakan tinga po ngayo yai Kristo inano muyangam ngui ako ngoran tinga po tawan wayo tapay yarang kakawaki inano muyangara enariay ni poboto anakairiri tamne yaroiri Kristo ke tiaswa amaka inano muyangara me tirang kanne aron mewakinan ayo pasina ko na nataya patira aron temuyanga ayay Kristo inanona tira aron temuyanga ayay Kristo inanona eta ko nakapenan tiaka tuwa Yosua has for me and my house we will serve the Lord. Okay? Pangay makay ni pataw, siriyay, nti metua, ntoro, iroun tiaswa. Ayo, tuwa na tirong-rongo, ayan ay men na PowerPoint, de kaya na slides, tiririn tabas. O ayo, ito yung nakikay, aron, anakaraki tiaswa ibukira ke ibukia na putan na mata nanatay ni kairiri tuwa Yosua today ayo sinamanga na turong ayo pa tiaka kira aron kairaya sibuni tirara nanatay Yosua me aratay ndatay ayo kais ka kuwa pa sinangiro kon tiriri kya po ya pa na tiriri kya ayo skati at turong ayo ndongongon Yosua nanakairiri Yosua me anaputan na mata me aruya anaputan na mata na kon tiaswa Pasi natandika mo ang taraya. Sa tandika mo ang taraya, taputan naman takisbuni tirera na natay Yosua. O sa mga tarayiran, tiririk kayo. Patiaka kira, meuran tatap meniran ako. Tiaka kira, meuran narausu. O, sinang mga katauroy na nora, nakon, tiririki, po. O to sinakangay, hindi nga po ngayon. Imua, meya, tiyatatay, yon temeu ni kirisan. Sinako na nataya pa, inarik mo meya, meura, pa sinako na mewa kina, temeu ni kirisan. Sinako na mewa kina, temeu, ntamnay. At ako tapimen pa, yas pare kiri ya temeu ntamnay, toy na nun tiriri. Okay? Ngiyan akong diri, ikaw me, o aspan ora,
Te meun tam nei asponora te meua te mero ai ngai ari akaina. Tira akaina tiaro. Ai ngai ari abita ki ai meuia. To te men to men ia tapu ni makuri. Asponora te asua nei tapu ni makuri. Te men to me yeriki. Me turungorongo aska ko wa pa emo antaina ko noran tiriri antaina ko meia. Men muengara. Ya tapi dikira kita tei temanna min temanna ke tei temanna me temanna tiriri e punu mo meia men muengara ka ko. Bakwa kuna ka suka tei sito bota paia ke ni karo ko ayai kawai ang kia bidia suat tei ayo ya kata ya nakaro ya kata sibuna ya kata na tapori mena yai ya kata to tirari ki peina ya kata metana ke me tiriri e punu mo meia men te muenga atakin tia sua e mo meia e mo ana pe mei men muengar bakwa kuna ni na te tei yang amatam irawam diriki au ho tayu hands up give me 5 ke o may bukod ng riri kanne monda kakawag pa kunari yakini ana pe teakan tiaswa antay tumuan no mata ke yai tamen na tei kana yasira kinagi antay tumuan no mata kya taya ke antay tumuan no mata rambo ke antay tumuan naine apun tiara temen ke me oan ni bukod ng riri hands up au ho tayu o antay tumuan no mata ngaya antay tumuan naine ay kanne peke monda kakawaki irawa tupong inanon to wiki may kanne are te ina ko nan teben dikiraki wana na atay paina diki atakin aswana meya mentemuenga ye you know wa peka sana nori nanon de tameron ting apong ayo ngayar sina takataka sina kamerurungira pas ka ko wa bayas pas stats kayara kapara-para. As pa na introduction kanne silang saro ko noin roy puton roy arakanta ni nga sinaspayan tameron tapos sa iyo. You know dungorong wag sinanori hinanon tameron tapos sa iyo. Tumuan te meun tataro pun 5 kira naging tatani matang pa tirangko. Te personal rangko personal devotion ke meun mo tataro ke meun mo nagisan pun 5 ngaya tayo ni makina teman ko pun naiwana pa ang ki kunuri ama tay ka ne ano kami pa sa tataro hayra para pa ibunsoy men tataro inanon mewe ko na ko join kam tawpay ko na tataro hay pa soy mo na pasin tataro me kama tataro mo ibuyo ke tayo ni makina teman na pa ina tataro ibugim tapay ana kakawag mo inanon meura pon 5 mo na mentay me aswam personal devotion ngaya pon 5 mo na me aswam takawawa the family devotion mga ngwe mo na me antay ngwe me aswam mga amusu me antay me aswam antay may bokomi nanausu eti me to nkarawa takainusu kamusta mo nga pong kapel mo ni kusiya na simi ki subumi ki taon po ni ngwe me pum kamusta mo na ndra nkainusu tamo ni nga pong mga detayri ki ane tapo yarang kakawak pon 5 mo me aswam amusu me aswam takatenuma tawari pa para ni katuapong han ito pa yarang nakakawag. Tawari pa para nakatuapong. Sa kakuwa pa, ngayray kayo nakapene. Sa kipianin tuwa mera. Ara pa para. Mas pianin tuwa mera ra. Ara taripon pa para. Ngaya. Si pianin tuwa mera taripon. Ina ko timen na tiyatay wari rigi. Ana taripon. Ina ko nakuha ka ngayay kaway rigi. Ana taripon. Ina ko nakuha ka ngayay yatakayay na ana taripon. Ina ko nakuha ka ngayay yapo ko ana taripon. Ngaya. Titaripon ni kapene. Sitakatake nanon tumatabu. Ayo. Ang kana iswangin kami katibay mi kana kamuta mi pay para ato si temen na ki woman a katibay ya kya wose ya taripon ngaira ni kapane ngaya si penen to mer taripon met pa yan kakawag nanon meura tewari pay para ni katuapong sa tewari taripon ni katuapong tewari pay para ni katuapong antay ya wawara kana pay para ni katuapong kan katibay mo kana kuwawara kan pay para ni katuapong sa kosa ni payra o katibay mo kana kuwawara kan taripon ni katuapong kuwawara ka taripon ni katuapong. O katibay mo kana kuwawara ka ampay para ni tuwa na inanon to wiki. Tuwa na inanon to wiki. Kaya kana no kawaki. Tawari pay para ni katuapong. Sa kitawari pay para ni katuwa wiki gen katuwa na makaina. Takawa dire takati tiarwaro area. Ke ayo to pa yarang ni kakawaki. Inanon timaw nusu. O inanon dikirakin teman na tia ya wari rekin kanata pen dikiraki ay kanne peka sinaira
sinakadikira keya inanona. Te meaun tataron pon singaya, te meaun ni kainusu, te ware pai para, te reirei takatei o te aroaro eriai, pangkanata pen dikira kia te ai, inanon tausu, o aikai peika siri yakini, o enanangin ta mearoa, meaun te menna ke teroro towana me teroro towana. Takani meawa kinan te meau, ari e meawa kina Kristo. Tira meaun Kristo ke meaun to nape ayo. Ke mena Yesu to nape ayo. Tira meauna. Ai kowa. Awan kan ne meaura. Ai skanta ngaki pasina rei ni meawa kina. Te meaun tangira. Te mumoa mata. Tira ri ki te boboki ke te tataro Yesu e meawa kina te tataro. Awan sina meawa kina te tataro. Peikara ri ki peika ska kowa pa e meawa kina Yesu inanon meauna. Awan ang kanya tapaya sinariya ini meawa kina. O takapanya. Sinang dia yung kanya spa turong-rong na koya teputan na mata. Inanon meaura yo yay ako siya na koya turong-rong. Esme na inanon ang kayay kia-kia. O tiya kira arora spa turong-rong ayo. Ngaya number 2 na. Meaun tataro bunsin ko ke personal devotion. O tiya kinaki tiya kan dapat kau temakura tenua kipuna ni meawa na kono noa atra tiya kinaki ai. Konon me kina Yehowa nanom ni kapenea. Kana ye mi pai para iromi ha sabenen rairia. Yagi Korean te on the screen. Paya taya pateno komenta ndari ntaro meauri. Kana kunang manang ntaro meauri. O tira kono usa am textbook sagam telepon. Mangkana ko tam telepon. Yai te pai para inanona. Ena yai te Facebook, ena yai te tira hariki, o ena yai na petira, te pai para inanona. Te akan dapat kau tamakoro tenua kipuna ni meawa na kon onowa. Ay taku. Kono ni mekina Yehowa nanom ni kapenea, o tay muyakoa oin amatay pai. Inanon ni meawa rayo, o sinagi na ko na konta ko pa sarang indapat kau ipon irora. Mesina ti meto ano ni mekina antay, no ni mekina Yehowa antay nako. O kuna ataya na ko ni kapene, ay na kes kawaim. O kung natay yan na kuno komunikapene, ay na kes kawaim. Okay? Inanon meaura, inanon na kunakora, o sinariya yung nataya, pa antay, sinakunako, inanon na nakanta nga, inanon na nakanta nga tiyaswa. Ang kana sinakunako, inanon na nakanta nga tiyaswa, ay apun titi me ato na penra, ni kesi kawaira. Detay resispen ako yay man na kes ana kawain tiyaswa, kita kawaya ikanta nga ba sinatowa, o ano sinari kentera, ntakanganga. Number 1, takawawa, family devotion. Tuwa na quote ni Ellen G. White. It is possible to have a little church in the home which will honor and glorify the Redeemer. Okay? Monta kakawaki pa, enariya iniyay, tiya karisa ay warire ke inanon tira, inanon temuenga. Yaya karisa inanon muenga ra kia-kia. Ang kanakwaki, tatataro, daro meuri, meamusu, ang kanne, kuswang aking kanne, pa akia, tiya karisa ay warire ke, men namusu mo. Kana kain ti kare sangwe may kurubu. Kain ti kare pieso kita meya. Mena ngaya na riya mo na niya inape. Ti kare sa warere ke iya. Inanon araw suway kakakokoro. It is possible to have a little church in the home which will honor and glorify the Redeemer. Hanon na tusuwa yo inamewa kina kanta nga tiaswa. Inamewa kina ana pepeire tiaswa. O sinagi mga spena ko na nakanta nga tiyaswa. Takatenua, the Bible reading, tawari pa para ni katuapong, the daily life. Takawawan si Motyo, tenua, kipuna tabi me onowa, o tira ite aginagikay. Yang anak itiape at pa para ni kapenya, iroun tamnain tiyaswa. O emena, nakontira, nakontiriri, o kotan, anabuaka ka tiyamata, nakoina. Ono ko ni mga kayata na, ono ko kawanawana na, tiroiri. Okay? Mwanta kakawagi, pa tayo na kung tayo na ko, o sinariya, numarawara ka tapay para tayo na ko. Baka na-estimate to, numarawara ka tapay para, o yun ang po ni kaya sinapa, kawairan tayo na ko, ni kaya sira, men narakanganga, aris na, hindi kaya inanon tapong tuwa na metuwa na. Saki kaya inanon na rausu, ni kapene, inanon tatayayo. Sa katya,
are sa wariri kinon na rausu. O sa time to ang tataro, ipuni rora. O sa time to ang war para, ipuni rora ang narausu na pa ay kakakokor. Takawa, hindi takati, tiaruaro, area. Pwede yakin na kintapay para. Tiyakan na pa kau, wag yung mawawa kibuna onowa, tiray tiyakin na kikan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Pas nakarikira kaya te yon di te bangkana ay kaway kaya aunay ni kaya aunumani. O anapun timya to ni miawakin na timyauan. Nampan mewa. Saki kaya kinampan mewa nampan owa ayapan na. Mewakin na timyau. Ari mewakin na Kristo. Nganapen niya ay kay iroura. Nganapen niya ay kay nanon narausu ay kakakokoro. Inanon tameron te tapos sa iyo ikay sinakunan na makin na pa inayay tirikirake inanon narausu. Mewakin na timewa ri mewakin na Kristo. Ya ka kina mew Kristo ngke mew yon tep. Mew tangira ke timew ri kinda sinanoria. Seek God, not sin. Okay, sinaw kukura suara, mas sinagi kukura tira. Tebure. Sekarang apa ni mewah yung kayo, jangan mata teman ki tiap tuan ya tapi nunggu kukura tira. Tebure. Apa ni mana mana kau menunggu kukuran tiaswa. Enggak kau kukura tiaswa, me kukuran tiaswa iroya. Nana kadiri tatan, nana makuri tatan. Oh ya peri ni bisi awak ya taya. Kukuran tiaswa iroya area karoya, ay kukuran nantai, kukuran tebure. O sinakuran kangay. Sinakukura tiaswa. Ang kanaron na pa yung mga para Taromauri. O sa mga nakon katawan o sa mga muin ng kuna. Okay? Ngayon misinari. Anang kan seek God, seek not seek sin. Sukukura tiaswa ang kanya sukukura tebure. Pare tapewa, dapat tapewa. Awan tapay karoy. Asan Taromauri? Tiras mang karoy. O sa mga naurang kan makuruwa atau semua yang ngairam mane ay ni abingko. Okay? Sa kataya pa anang kan kukukurang kan tiaswa kukukura tebure. Fear God, not men. Antay ya sinariya ni mekwa. Sinariya ni meka tiaswa. Tay mekwa yomat. Bangkan eswang ko tupo sikit yomat pa sinakangay. Okay? Sana kon Taromaurin tatayari pa. Ipunta ko tinnewa pa sinariya ni Taromauri. Baka nasa Taromauri ay sinaira. Sinape. Ngayon, sa meka tiaswa. Sagi mo. Ano na kwa meka tinnewa. Yagi mo pa ya meka tiaswa. Love God, not the world. Sa tangira tiaswa. Saray di meura ang tangira tiaswa. Meura yu o silang tatangira rin kitira. John Nabe. Pas kakuha pa, John Nabe. John Nabe yu, monte pa sili kita kakuray. Nakon tatangiran tiaswa. Harimina, believe God. Ke unimakina tiaswa. Hosaki, unimakinia tani kewe. Ayah, sa timya to nakakura-kuraira. Pas na timya to unimakina, si tiaswa. Hosaki mga unimakinia tani kewe. Harimina, obey God. Terangkan niya, suwang kagay. Sinanggiriyay, nung ka iroun tiaswa. Sagi yung ka iroun tiamat. Save God. Sinaturo iroun nantay. Saturo iroun tiaswa. Sagi turo ibun irora. Pas kakuha pa nangin tatay. O si timya to, nipun turo irora. Tiranon ditaya kayo. Sinaturo iroun tiaswa, masagi turo ibun irora. Ayo to na takapotaw. Ngana ya tabasi. Ya po ni Mary. Ya po uway. Ya po tiyaina. O tiras koroya. Ibu kina pa sa taning arus. Ayari pa sa tataning nga di divine service. Okay? Hari na nang kanya. Kuturong kanya iroon nantay. Kuturo iroon tiyaswa. Kuturo iroon. Okay? Kwa kiyong iroon tiyaswa. Makwa. Kuturo iroon. Ayari pa. Yapon taning arus sumama. Yakak kiyong anap di divine service. Okay? Awan. Worship God. Okay? Taromauri tiyaswa. Not comfort. Yapon ito kinaganapin. Durung-rungwan. Sagi kiyak. Antay ya sana Taromauri. Sina Taromauri tiyaswa. Kaya sinang Taromauri kaupaira. Ang hindi tayong kanayang sirawa kay kaupay mo, kaya tabi ni kira kay kaupay mo, ako nang ipiyan ni maning
Poko nang ipian kapungan na tawa na pong tiaswa nagtarumauri pa kakawagirigi ako nakarikia amra kaupaim nakon niya ako na nako ntarumauri. Hai taku Yesu na koya. Meron ko tumakuro tubi mo ano wakipuna ni meu tubi men meu. Kamnana ko nape ni kapene tete kina te wankirio na koya kain on nape ni kapene. Nampono spa tirong-rong na koya tuputan na mata. Awan ni pain kapene kasi nakakoni me kiyai. O sinakaroy na nun meura, sinakainusu, sinapunta taroy punirora, sinawari pay para, o sinairarik, o nampono ay kauringiray kay. Tuwa na may pukon meura sinatiyan karoya. Pa sinaki karapya turong-rong ay punirora, may tira sinangidiyan karoya. Sinangidiyan na kung sipa turong-rong ayo. O tiyakin na kay meron ko tumakuro tubi mauno wakipuna tubi ni mewa. Kamnan ako, napen kapene. Tetiyakin na tiyawang kirio na koya kain on napen. Sinangaki mesu, o sinangaki oryo rira. Ipuni roura. Ngana na pa yung mga tari sa ino na raw suwa wari. Sarangin ko koni mak suwari pa para o si tataro o si ararigi. Me tuwa na rakanga nga pa sa mga agi kapay siya turungorongo. Nra nako inspire. Kakuha pa yapen tiri kayo. Tira harura na raw suwa kakokoro. O ano puni meura ndata meri na rako. Tiri ki wo tanga wo bimen mewa. On turungorongo arsinori ani yoso wo bi mewa. Tira paikis ko na nori na yakanga subuni tirera ni Yosua tumakoro wabi me au o ni meuran tata yayo kas ko pa ya pene sati ndakapene an tabasi nanon wo tanga wabi men mewa tirang kan nerora inanon wo tanga wabi me ono sinapunti me to na pe nairi merorora agis ti me to na pe tangiria pas nairi mangaya peikara peikas ti me to ni kakawa kini sinapun musi na pa inanon tiririk wo tanga wo bim no kita sinang kasugui peikara peike si mewa kini sinapun tim to na pa tim to ni mewa kini tatay ayo ngaira kita si soy na taki o to si pun yei peika si kakarapay mewa ray kas kakarapay sinapun tim to na mewa kini inanon tiririki nang iro ko ayo wo bim no ke sinang yang yan tabas ayo pa sinang kabuwi mewa on katiaraw su ya bo kura o time toa o ako koni maki nakon aswana ayu to wana tabe sa mo takakawag ibukira pa sinapene time toa ntowa kawain Kristo are mewakin na ke mew eta ko turong choose you this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Sinarinaya, ito pong ay, kintatay ay, pantay ay sinaturo, irona. Nanarong-rong tuwa Yosua, nakuya si puni tirera. Ay suwangiya, anak kapenentiya ka nakuya. Yang aniya, turong-rong nakuya, pa, tira aroya. Tira arora, ngaira hindi tabi sa iyo. Sinatim na ito nturo iroun tatan, tiriapuro, nke sinang dinayan tayo, tira ararinirin tabi sa iyo. As for me and my house, we will serve the Lord. Sabi hindi kina turong-rong ayo. As for me and my house, we will serve the Lord. Na go whip. Dinayang kay pakunaturo, iraw na. Pangay makain pataw, sinaturo, iraw daw yan. Penente on where? Oh, sa penana ben nanin. Nanin ya ka penana.
Tiaswa tamera. Skani kon tiawayo. Ngais kakowa pa. Ayo tirong-rong ay mga takawaki. Are kukunan kauki ay rakanta nga. Nakon naroni mea ki tiaswa pa sinakakowa pa akiariki ngwe. Irariki yung tiaswa. Sinatime to an napoy kon tayo na nasuani kon tayo na ko tiaswa. Pa ngwe ako time to an nanganira. Takakapayaki nanon meura. Konaronira menturong-rongo ada sasa nung rayakin na tiaswa sa San Spaya. Kuna kapayay meura yay tiaswa nanganira pa kakura-kurakira. Kais kakowa pa yapene tiririkyayo. Paikara paikir sasa nori nanon meura arakanganga kapakaran kapene tiaswa. Paikia sinesineira simusiko tiaswa pa kuna nanganira tukura-kura pa sinakonan kasukui. Pakanuan tiririki wo tanga wo bimen mewa on mga kairira inanon manakam inanon kawaim inanon namkanta ninga pasinay di mengko inanon wo tanga wo bimen nowa on karimo kon taina ko tiaswa on nanganira tameruan meura kura-kura ra tiaswa pasina kuna nikuna ipain kapene mena nakariri tatan na kaya anakuna ni mga kapakaira tiaswa. Mene dari kira narau suai kakoro pas na time toa ndiki patan tete kina weam tiaswa atau spa am dongrong tiaswa kais kakuwa pa ya punekan kim ai kai rakani ko spusiku kai sakiran rana si Maria Yesu Kristo amen. Iya, ampesin taba, kanon taba say, kabarigi pasta. Ikira kanon tabi taba sayo, sa penen ako ni katawan o temannya pa, ikapeni, ampenin usmaek.